Bukani bakwethu nansi enye impukane bukani nansi enye impukane. Ngichaze kahle kodwa kuyivideo yami ngathi angifuna impukane ehlaza ezongena kule video le yangikhuluma nama Red Nation nabantu abathanda ingoma amthandeni nabantu abathanda umthandeni. Nakho kuyangena kuningi kungenele kwizimpukane ezihlaza. Ngoba yini kuhlale nginombela kufuna iattention ngesikhathi esirong. Kumanje buka nje bazolwa ngalomfana lo. Bazolwa izimpi zabo ngalomfana ngalo nkathi asibanakile sibhizi nokuvotela umthandeni featuring uMawo ku Song of the Year Khosi FM. Engaba busy ngenakho bavotela lapha kulezi apha izashop ababhizi kuzo babhizi bayakopolota ingoba yini badinga nje attention futhi ozani la nonke nina ama Blue Nation akhona ingxenye yama Blue Nation akhona ngoba siyazi ukuthi ama Blue Nation imali kakhuzana siyakwazi lokho ozani la lalelani anihlukane nokuzenza into ephezulu eKK hlukanani nokuzenza into eningeyona nizenza into ephezulu eKK kanti lutha njalo imali kaMgodi thina siyaziyo ukuthi iyasebenza la ngena khona imali yakhe la diza khona siyakwazi lokho so bese nizenza abalandeli engathi nibaningi engathi nina nisizwe esikhulu nina kanti lutha njalo imali nje kaMgodi uma kukuthi nibaningi nenziwa yini ngimasama lapha ngoba nathi nizovotela anginathi nizovotela ulakho uBhadlane nini anginathi nizovotela uBhadlane lenziwa yini lingawini uma kukuthi nina nesizwe esikhulu lenziwa yini lingawini uBhadlane lapha ngimasama safika isikhova senze njalo isikhova hayi imkopoloto sayiwinela nje ngokuvota kwabalandeli besikhova sayiwinela isikhova so njengamanje nifuna ukuthelela lo mfana isicwacwa leseninaso hlukanana nalomfana lo mfana lona nje uzoyiwinela mangimele yiwinele kodwa naye futhi kumele aze ukuthi akahlehle uhamba ofisha abakhulu njengamanje ungene kabi ngoba ungene nofisha abakhulu akayama nje kancane umfana ngame kancane so again isimele kancane ukufakela lo mfana isicwacwa siyofika isikhathi sakho umfana eyiwinele nina nimeni nje kancane nisimele nje kancane sibhizi siyavota nje anisimele nje kancane musana ukudinga attention ngisho lapha ingekho khona singaniki khona attention nidinge ngenkani nikopolote asingidingi ngima post ethu sibhizi I hope unzwile wema Blue Nation akhona hlukanani nathi sibhizi anihlukane nje nathi sibhizi siyavota hambani kulesa siphaza shop nivotele lesa siphaza shop nominate khona hlukanani nathi sibhizi lapha kuKhosi sibhizi siyalalela futhi uKhosi FM so anihlukane nathi man lokunesikopolota singafuni ukukhuluma nani asifuni ukukhuluma nani sibhizi man manthanda ukuvotela umjolisi mvoteleni lo mfana lo bakithi mvoteleni nathi siyamthanda sithanda umthandeni siyamthanda nathi so manje nifuna ukwenza ngathi mhlawumpeni umjolisi uhamba nani cha musani kumfaka lapho lo mfana lo musani nathi siyamthanda lo mfana lo siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ewine kodwa kwamanje akame kancane umfana kusabhukude ofisha abakhulu kwamanje kusabhukude ofisha abakhulu bafana awume nje mjolisi mana nje mfana yebo siyakuthanda kodwa awume kancane mfana kusabhukude ofisha abakhulu njengamanje kusabhukude ofisha abakhulu ntwana yami siyakuthanda kodwa musukuvumela ukuthi laba lezi impukane ezihlaza lezi zinukele wena ungavumi ukuthi inukele lapho kuwena ungayivumeli thina sobatshela thina ngoba sinendaba nabo asinankinga futhi emini ebusuku asinankinga nabo zama ukuyiqaphela lezi impukane ezihlaza lezi inganukeli kuwe wena nje uyimele angeke uthathe sayidi uyowina mfana wami ngesikhathi sakho kodwa kwamanje awume kancane kusabhukude ofisha abakhulu mfana wami wempukane ezihlaza anihlukane nathi sibhizi bakwethu siyavota hlukanani nathi nina hambani yovota le komhlobo wenene anihlukane nathi nifuna ukwenza ngathi lo mfana lo manje ngabe nimvotela uzowina ngeke wine vele ngoba ninomona neqhaweleni lunemona niyafana nonke ngizwile kuthi ubhizi ngepage likaThibela ke this day thiwa
two busy ngepage likaThibela lokho eposte njalo epage likaThibela lokho eposte njalo yini mgodi ufunani epage likaThibela unale lakho ufunani epage likaThibela bafowethu Red Nation niyalazi udaba ingoma C ku 35:6:15 35:6:15 ayikhali bafana bakithi khohlwani lezi impukane ezihlaza asikhohlweni yizo khohlwa nje yizo namanje nje ngingena ngoba kuningi kulokhu ungenile okuyizimpukane kuyangena kuyabhuza lapho kuzosinukela sibhizi bafowethu sibhizi animeni kancane uma nifuna ukuvota umjolisi mvotele nje kahle ngephisi ningabanga umsindo mvoteleni nje ngephisi phela akufakwa imali lapha akufakwa imali akusuke ngadlala imali kaMgodi lapha sathi votelana uBhadlana ngoba ngithi nathi nizovotela uBhadlana alwina kangani lapha kuMasama alwina kangani kuMasama ngoba niyisizwe esikhulu nini niyokhohlisa abangazi nini hlahlake mfana hlahla mjolisi hlahla mfana kusabhukuda ofisha abakhulu mfana isikhathi sakho siyenza nje sokusupporta nawe mase kufika isikhathi sokusupporta mfana wami khululeke kodwa kwamanje akusabhukuda ofisha abakhulu mfana kusabhukuda ofisha abakhulu mfana wami musukuvuma-ko ukuthi ulandelwe lezi mpukane ezihlaza mfana wami siyakhuza nje kahle ungayivumeli leyo nto leyo thank you I hope uzwile mfana wami